Ya okay, Migeni Ministre Biza Yuza Biza. Uracyumva yamani mu majwi n'amashusho meza. Kirimbuzi Nation Presence www.kwipel.com Private Bodyguard episode ya 5. Hatagira ucikwa rero. Okay. Agace ka 5 kuri filime y'ubwenge, filime ya danger. Kandi ngo mwabuze high school ngo sinzi ariko ye nahigereye. Ro 2026 mugiye kujya mubona filime zisukiranya nk'ubuki. Kuko nibeshi bakurondera. Okay. Kandi ntago ari bwa buki bwose bubonetse n'ubuki bw'umwimerere. 2026 ndagira ngo dukundane, mbakunde nanjye mu nkunde cyane. Dore ko tugiye mu by'amafaranga. Mujye mwishyura nyiri ibintu mbakorera, ukuntu mbakunda, ibyishimo mbahereza, amafaranga yaba menshi. Naba ngiye kubagora, icyo mbasaba ndashaka mu nkunde byonyine. Ibyo gusa. Kuko ngiye nsanzwe mbakunda. Right on. Kaba kanyuma. Episode ya 5 itangire. Ye wumva ndi ministre yamani, Ministre Biza Yuza. Ariko mbavuga mugasobanuye. Mugasobanuye. Okay. Gikiriza cyanje ariho wijyamiye urukundo gusa ubaza narariye umuti ishimo byanje ni wewe abandi simbona asubije kera mu buto bwanje ariko ubona kunze byarangira mevye barabonye so final. Private Bodyguard 07856338 ukamamaza. Mwiza wanje akira umutima wanje nagize pane kwinutabare uko bwiza bwawe gusa n'umutima wawe aguna protect you ndakurinda babaya Ngamaze kwicara Simbirike. Yeah. Kalian berdua yang ngajakin gue ke sini. Reka dukomeze n'agace gakurikira, agace ka 5. Bano bahuriye ku mukunzi umwe, buri umwe akunda umukunzi wundi. Tapi urebe jadi ibyo byose nibyo twabonye. Karena lo tuh gani. Yatire ikayi ngo yandike homework barayibwima. Oh, jadi mending dari sekarang lo jauh-jauh dari dia. Bano barekura umukobwa abishaka yikubita hasi. Chloe Nyamunini abikoza abishaka. Yamubwiye tujye kuri ya sheri. Twakomaza umwaka wose mukunda. Jordan tunggu. Jordan buretse. Reka nigenze. Kata mama. Ntabwo nshaka kugaragara nk'umunyantege nk'imbere ya Chloe. Chloe ni Nyamunini n'ubikoza bishaka. Ntabwo ashaka kugaragara nk'umunyantege nk'imbere y'umwanzi we. Namureke yigenze nubwo yaba yavunitse, asindagira agende. Tujye mu rugo. Bacaho batahi. Ubu ngubu ni mushiki wabo. Mana ariko mana. Urebe Chloe. Nibiki ukoreye Ferry? Raga. Wumve ariko abakobwa mana. Wumva umukobwa. Uyazakuno yibarize ibyo abakoreye mushiki we. Apa yang lo lakuin ke Feli? Nibiki ukoreye Ferry? Raga? Lakuin ke Feli? Ndakubaza nibiki ukoreye Ferry? Lain enggak? Nta kintu nkoze. Jatuh sendiri kok. Araguye. Wajar lah, namanya juga. Kandi ibintu bisanzwe ko akaracyari mushyashya. Ntago arabimenyera.
bizasaba umwanya nyine kugira ngo yige. Raga musore acaho. Jangan. Abakobwa ndabikundira, ndabakunda. Mujye muzana amafaranga gusa muri filime. Wishyura bonema n'ubundi muri abana beza. Tunuma mwikora kubera abahungu. Niko. Uriya muhungu ndamukunda, natanga ibyo mfite byose. Ariko nibyo nibyo ibintu mukora kabisa. Ibintu mukora ni byose mutadukunze twajyaye. Wenda usibye ko ndi umuntu mukuru. Urukundo rw'abakobwa banjye rurampagije muretse niko. Iyi ni episode ya 5 nje umva nitwa Yamani. Banyita Biza User. Iyo ushatse wongeraho Mr Honey kubera ko filime zigiye kwisukiranya nk'ubuki. Iyo ushatse wongeraho Ministre de la Roma. Minister of Romance. Ese ni 0785533208. Ntago mubyumvise 0785533208. Rega tuba twihuta. Ngo hari abantu bakiri 2025 twe twarihuse twarabasize. Niyo mpamvu mwumva nyine twihuta. Komerezaho twari turi. Hakuno in episode ya 5 double date. Kaki lu gimana? Udah cuma mendingan kok. Azuko ameze rwose ameze neza. Bano kandi wamuginga we urebe ni impange ebyiri bahuriye ku mukobwa umwe, buri wese yasanze akunda umukunzi wundi. Ni babiri, ni Helga ndetse na Naviro. Hawa mshenzi we kandi petit frère, grand frère nawe. Bacaho bose bubitse imitwe bigize nk'intama. Doreba nta bundi bafite ikihe kibazo. Urebe ukuntu barebana. Gue juga nggak tahu. Nanjye simbizi. Byabacanze. Sasa Naviro yaje hakuno aza guteka. Naviro Ngeliat lu masak kemarin, narakubonye ejo hashize uteka. gue jadi terinspirasi. Umva binteye imbaraga nyine zo kugira ngo nanjye nteke. Numva nakwigiraho. Nari maze igihe kinini ntateka. Masak? Namenye ko uzi guteka, ujye uteka. Cowok Ari sawa. Buriya abagabo bashobora guteka rwose biba bigaragara neza, ni ibintu byiza. Abagabo bateka ni abantu nyine badanje. Nanti lu cobain ya. Bener apa enggak? Nasi goreng Winston. Ubwira ibyo ateka, bateka umuceri ukaranze. Punya? Enggak usah. Ushaka nkufashe? Oya nta mpamvu. Aja. Master Chef. Uraza kubona uburyo Master Chef in action yikorera utuntu twe. Hakuna tangira gukata ibirunga agiye guteka umuceri. Master Chef in action Naviro. Ikambanze njabureho numva ukuntu bimeze. Aza kumwumvira. Kurang garam. Harabura mu munyu. Ari kumwumvira w'ibintu byo guteka barabimenyereye. Ikindi kandi mu guteka ni uwa mbere. Umusore aza guteka ngo abagabo bazi guteka babigaragara neza. Hazi ko ariyo mpamvu niko hanze ariyo mpamvu abakobwa bankunda. Buriya nje ndateka nje baranzi. Ariko kera naramenya guteka najyaga nteka ifiriti. Abantu kwirya ikabananira. Nateka inyama abantu kuzirya zikabananira. Kandi murabizi kugira ngo umuntu ananirwe kurya ifiriti kaba kabaye. Ibaze ko nayitekaga abantu bikabananira kuyirya. Masak. Yego ubu ngubu namenye guteka, mutangire mu mamagare dukundane. Ngajarin gue masak. Mama niwe wangishe guteka. Selalu bikin stres gue hilang. Sama. Ye guteka bimara stress. Gue gitu. Na mama nawe nuko. Guteka bimara stress mu gihe abandi bateka bashonje bagira ngo birire. Ese Helga mufitanye ibibazo mukuru wawe? Suka sama cewek sama. Dan ternyata udah lama lagi. Gue jadi bingung harus ngapain. Nje byanshanze ni gutakuna umukobwa nkunda. Tukakunda umukobwa umwe. Kok nggak mau coba ngomong dulu sama Helga? Use ko icyo utaye kugerageza kubanza kuvugana na Helga mukuru wawe. Gue kenal sama Helga. Helga ndamuzi. Gak bakal mengalah. Coba ngomong sama kakak-kakak lo? Done si bijyanye no kuba mwabugisha abandi bavandimwe banyu. Babiri basigaye ubwo ni Jordan ndetse na Raga. Bafitanye ikibazo ni babiri bakunze umukobwa umwe cyangwa se bahuriye ku mukobwa umwe. Uyu yandikira Jordan ate suri Biza User. Urahuze. Ngo Biza User nicyo bivuga nyine. Uzajya mwumva mbivuga mukagendera mu kigare. Biza User nyine ni user Biza
cyangwa se user busy. Gak, Helga, cariin Raga tuh. Raga aragushaka. Yababaye bamukundiye umukunzi. Dia nunggu di kamar lo. Raga aragushaka aragutegereje mu cyumba cye. Kamar lo. Raga aragutegereje mu cyumba cye. Gue yang kesana. Nose kari unshaka kubera njya kumureba. Ushaka boss nta musanga mu biro. Gifunga umutwe. Isi katanya kalau lu nggak nyamperin, Yavuze ngo nutajyayo semua game lu mau di reset. game zawe zose arazisiba. Yikundira game ntago yahara game. Yari yanze kujya kura mukuru we. Uyu nguyu na Jordan ndetse na Ferris sinzi bari gupanga ibiki. Ariko bamaze kumenya ko abavandimwe babo Helga na Naviro bafitanye ikibazo. Reba filime. Uyageze hano mu cyumba. Apain lu di sini? Urakora iki hano? Nyari jam tangan gue. Ndimo ndashaka isaha yanjye. Gue yang ngumpetin. Utekereza ko yaba nayihishe? None ninde wundi wahisha? Kari we dufitanye ikibazo. Ubundi se kunkundira umukunzi, wajyaga kunkundira umukunzi kubera iki? Barabakingirana. Bukain woi. Mufungure. Barabafungirana. Woi, bukain. Mufungure umuryango. Navira arasara. Kita bakal bukain pintu ini 1 jam lagi. Turaza gufungura haciyemo isaha. Quality time guys. Ahubwo mubanze mugirane ibihe byiza, sibyo? Barabafungiranye, bafitanye ibibazo, baraje baza kubafungirana. Turabikoze mwana. Bercanda dong. Pintu jangan digituin, ntar rusak. Wikomanga ku rugi gutyo mwana. Woi. Mufungure umuryango. Ada aja ide lo. Igitekerezo cyawe banza harimo akantu. Di panti kalau ada yang berantem. Ubu nibwo buryo ubundi hari muri referenda dukoresha iyo hari abantu barwanye. Woi, bukain woi. Mufungure umuryango. Arakomanga. Undi biramubangamira. Wa mujinga winsakuriza. Undi aramukubita. Kubera iki nkubita batangira guserera. Urebe. Buna abantu bafitanye ibibazo mu bafungirana ahantu hamwe. Pikir Banatekerezaga. kita bakal suka sama. Sinigeze ntekereza ko tuzakunda umukobwa umwe mwana. Nanjye nuko. Kalau gitu, Iyo niba ari uko bimeze, gentleman agreement. reka tugirane amasezerano nk'abantu b'abagabo kandi abantu b'abagabo basobanutse. Soal Monica. Uravuga ku bijyanye na Monica? None ninde wundi? Ini pertama kali kita ribut gara-gara cewek. Nggak menutup kemungkinan kejadian ini keulang lagi. So better we do something about it. Ikiza nuko twagira icyo tubikoraho. Bakunze umukobwa umwe bagirana amasezerano nk'abantu b'abagabo kandi biyubashye. Shaka kuvuga iki? Kita buat perjanjian. Reka tugirane amasezerano. Kita sama-sama nyatain. Twese tugende tubwire Monica uko twiyumva, umubwire ko mukunda, nanjye mubwire ko mukunda. Monica, gue nyatain perasaan gue ke Monica. Uragenda ubwire Monica ibyiyumviro byawe. Nanti kita lihat siapa yang bakal diterima. Hanyuma turaza kureba ninde ari buze kwemera. Lo pakai cara Koresha uburyo bwawe. Pakai cara gue. Nanjye ndakoresha uburyo bwanjye. Urabyumva ute? Kalau dia nggak suka sama kita berdua. None se byagenda bite dusanze ahubwo nta numwe akunda muri twese? Menurut lo Ese utekereza ko suka? yaza kuba atadukunda yakabaye yaraje? Kita undang dia kemana? Twamutumiraga ejo hashize. Ushobora no gusanga wa mugani umukobwa nta numwe akunda. We yaraje yumva ari inshuti kwa ko ajya kubahuriza ahantu hamwe. Yumvaga ari inshuti ebyiri zamutumiye ku munsi umwe. Bamaze kumva bamaze kwiyunga babafungurire. Barabafungurira. Ubu ngubu hari abantu bari kura kuri zira password bumva bajya kwiba. Fata password mu mutwe. Hari abantu bafite ikibazo cy'ubujura. Kuko umuntu akavuka agasanga ni umujura kandi ntacyo abuze. Rebe. Gusa bagiranye amasezerano wese agenda abwira umukobwa akamukunda baze kureba ninde ari buhitemo. Rebe. Hakuno. Yagenda ahura na cya gisore kimubwira ibyo akunda. Rakora ibiki? Ini loh, gue lagi Byanshanze. mau ngerjain tugas kesenian gimana? Ndimo ndibaza uburyo ndibuze gukora kuri homework cyangwa se assignment Pameran. ibijyanye n'ubugeni, isomo ry'ubugeni. Nggak apa-apa kalau gue ikut. Gue malah seneng ada yang temenin. Shall we? Rebe. Pada mau kemana? Mugiye he? Mas, Giye gukora assignment. gue ikut. Ndaje tujyane. Gue juga mau kerjain tugas kalian. Ndabashaka gukora assignment aho bagiye bajyane. Bikagurisha mu nzu ndangamurage.
urumva bajye kureba y'ibintu bijyanye n'umuco cyangwa se ubugeni Nggak bisa gitu dong. babona uko bakora homework cyangwa se assignment yabo. Abang lu nih. Umva ninjye mukuru, Gua duluan. ninjye ugomba kubanza. Gimana-mana? Sasa ngaha batangira no gushwanira ndi bubanze kubanza kubwira umukobwa akamukunda. Itu kakak ngalah sama Ahubwo njye mba numva umuvandimwe mukuru yakagombye guharira umuvandimwe muto. poin ini. Iki giceri kirabisobanura. Gua yang lempar. Sawa, ninjye uri bukinage. Banaga igiceri barebe nindi uri bubwira umukobwa bwa mbere kamukunda. Oke. Ni ku ifoto wowe nawe. Banaga igiceri. Naga igiceri. Hai guys, Bakira aho hi guys, umukobwa yahagera bataratombora. Rebe. Ini lagi Twari turi guhitamo ninde uri bwishyure. oh gitu. Okay. Ih, hari ini Ninde rero sasa ugiye kudutamo uyu munsi? Ninde uri bwishyure? Barebe. Ah, hari ini Kumbe ibyo bahitagamo n'ibyo muri buze kubwira umukobwa akamukunda. Helga ni uri budutemo. thanks ya Hel. Mana we urakoze Helga. Helga niwe mukuru. Monica. lu pesen dulu aja. Baramuhereza kurome menu atumize. Kayaknya gue mau pesen yang mahal deh. Shangiye gutumiza ikintu gihenze. Bercanda Hel. Nakinaga Helga. Aha ari umukobwa w'inaha akakubwira ngo ngiye gutumiza ikintu gihenze. Uzakuremo inkweto n'ishati wirukanke. Ku buryo n'abazakubona mu nzira bazagira ngo Kale- basi ntago uri muzima kuko bagufashe. Umukobwa aratumiza agatumiza ibintu ngo by'ibihumbi 500 amafaranga uhembwa mu mezi 2. Mujye mwitonda. Warangiza ugashaka kwiyemera ngo wemeze umukobwa. Bazana ibyatinze bose bavana impano zabo. Urebe. Buri wese akura impano. Umukobwa biramucanga. Udah berpisah. Mana yakira iya Naviro. Ya guys. Ikintu cy'igipupe. Kok kalian- Aba ariyo yakira mbere kandi niwe wayimuhaye nyuma. Thank you. Inda yakira nyuma. Tahan. Iya. Gue kan mau ke London ikut. Mvange na data tugiye kujya muri London. Oh. London. London. Baru tahu. Nari mbizi. Tapi kan ini di tengah-tengah semester. Ariko turi muri semester hagati ntago semester irarangira. Ese nakora iki? Nyina akazi ka data kahindutse. Oh. Hagati aho. Ini kalau bukan Izi impano nyine niba atari zo mwari mwanzaniye. do apa? Rero kugira ngo tujye kirori cyuko ngiye kugenda. Ni impano bazizanye. Bamumubwire ko bamukunda. Nyine mu by'ukuri. Aduh, ini buat ngungkapin perasaan gua ke lu. Rwose impano ubona za impano zo kugira ngo rwose umuntu akubwire uko akwiyumvamo, akubwire ibyiyumviro bye, muri make akubwire ko agukunda. Suka sama lu. Nanjye nuko. Monica turagukunda. Aduh, Umukobwa muretse gato. bingung deh. Ndumva binshanze. Lu ngerasain hal yang sama nggak? None se nawe niko wiyumva? Ke salah satu dari kita. Haba hari umwe muri twe byibura ukunda? Sorry gue cuman gak nyangka aja kalian bisa ngomong kayak gini. Bare ko ariko sinekereza ko mwakaye muvuga gutya. Gue Umbabarire. kalian Ntago mwese nabemera pe. gue kan harus pergi. Nyine urumva ngiye kugenda. Dan gue harus Kirije ntago nabasha gukundana n'umuntu uri kure yanjye. fokus sama study gue. Kandi nkeneye no kuba rwose nakwita ku masomo yanjye. Bose arabakatiye. Thanks ya guys. Ariko nyine ndabashimira. Kalian udah nganggep gue spesial di mata kalian. Byibura ko bamumfata nk'umuntu ukomeye kuri mwe. Kalian juga spesial kok di mata. Ikindi kandi namwe muri abantu bakomeye kuri nge. Muri abantu badasanzwe. Bamukundira imbwa arabizi ni impanga. Ibi birashoboka. Kuba impanga zishobora kugira ibintu zihuza. Boleh tahu nggak cerita itu? Wadufata agafoto. Umukobwa arabajijisha. Arabanze bose ariko nyine nagagomba kubabwira nabi. Muri abajinga. Ni gute mutereta umukobwa umwe muri babiri? Makanya harus We ni umukobwa ufite ubwenge ni gutya agomba guhita bigenza. gue tengah doang. Agahita aza no hagati akabasaranganya. Mwa abakobwa mu mujye mumenya ubwenge. Urebe filime zanjye ugira ibyo wigiramo. Mva museke. Bafata ifoto aza kubasaranganya. Nta kundi yabigenza. N'ubundi abakobwa beza ni nabo boroshye ubuzima. Buretse urebe na Viro ukuntu asetse. Buretse urebe Helga rero ukuntu asetse. Museke 1 2 3.
araseka dore yagushinye kado araseka mana. Mengapa ku mencinta? Abakobwa beza ni abakobwa rwose bagira umutima mwiza. Vugisha umukobwa mwiza ufite n'ubwo ukabona kwitayeho, ukabona ntari birye, ukabona rwose arashaka kukwitaho. Vugije igikobwa cy'igikara kiraho ngaho kimeze ukuntu kiki kikakwiryaho, ukavuga uti jamaji iki ni igiki? Wari wavugisha umukobwa ugasigara wibaza uti iki ni igiki? Abakobwa mujye mworoshya ubuzima. Mworoshya ubuzima nibyo bibashyira kuri level za danger. Ntabwo kuza wibyimbije wigize umuntu wa danger ngo ugiye ngo ujye baranzi ngo njyewe byose ni biki? Emang kaki lu udah Iyo nta kintu kibirimo. Njye bagira inama ukuri kuraryana ariko njye mbabwiza ukuri. Rebe. Mbega dufate selfie. banget deh. Hano haba ari heza. Bafate selfie, bafatire selfie ku kiri aha ngaha. Za gufata selfie. Ragajyamo atabishaka ariko ajyamo. Boleh? Buretse ndebe. Jelek banget fotonya. Iki foto ni kibi. Nih. Iyo yakoresha iyi ngiyi. Urebe. Koresha yanjye niyihenze wana. Iyo by phone. Iki nicyo bita telefone. Icyo bita ifoto urumva. Ubundi buriya ku bakobwa ngo ifoto cyangwa se telefone ni ifoto. Nanone ifoto ikaba telefone. Nta telefone nta foto. Apa ulang tahun lo hari ini? Zaza ntabwo bafite gutinda ngaho kubera ko ni isabukuru y'amavuko ya papa. Kak Johan hari ini ulang tahun. Uyu munsi ni isabukuru y'amavuko ya Mr. Johan. Tadi gue bilang apa? Ako niko mvuze, siko mvuze se? Nggak nyiapin apa-apa. None tukaba turi hano nta kintu turi gutegura. kita kalau ada waktu dinner di Nyine luar. ubusanzwe ubundi iyo dufite umwanya tusangiye ibiryo by'umugoroba. Gimana kalau kita aja yang None se murabyumva gute tujye tugategura ibyo biryo by'umugoroba tukabe twe tubitegura? Bilang ke chef buat Nta mpamvu. kesukaan papa. Yako nabwiye chef rwose uze guteka ibiryo papa akunda byo mu nyanja. Ibiryo byo mu nyanja. Kenapa? Kubera iki? ya, gue biasanya kalau Nyine makan seafood tuh suka gatal-gatal. yewe yo ndiye ibiryo byo mu nyanja ndafuruta maririje. Nanti gue minta ke chef buat masakin menu lain. Nta kibazo ndaza kubwira chef rwose bateka ibindi bitari byo mu nyanja. Gira ibindi bateka ku ruhande. Toilet dulu ya. Reka njye kuri toilette. Njye mu bwiherero. Rebe. Wiyegera petit frère. Bilang ya, Mai narakubwiye. Gume kure ya Ferry. semua plan kita untuk Kubera kuri kwangiza umugambi wacu wo gutuma tumubuza amahoro tumwumvishe ko atari mu rugo. Gue seneng kok Feli di rumah. Ariko ngiye Ferry kuba aba mu rugo ari hano rw'igenge ntacyo bintwaye ngiye biranshimishije. hak buat Ikindi nta burenganzira dufite bwo kwirukana Ferry mu nzu kubera ko data aramushaka. Iki urebe bari bagiye gufatanamo. Ndahita aca harakaye. Ntabwo ashaka ko Jordan akomeza kuba inshuti na Ferry. Yako biri kwangiza umugambi wabo. Siapa suka mood swing gitu ya? Kubera iki ubundi mood ye bibahora hinduka. Bipolar. Harahinduka ameze nk'uruvu. Ya, yuk. Batahe. Nta mpamvu yo gutinda hano uyu munsi ni isabukuru y'amavuko ya papa. Uyarangije. Yumvise ko Halo Mas Bos. yego boss. chef. Chef. Ini masak yang enak ya buat kita. Rwose yamuza kunekekira rwose muri uyu mugoroba. Pasti Mas Bos. Yego boss. Ngomong-ngomong, chef bisa nggak masak sesuatu yang Nashakaga muze kugira rwose ibyo mu ntekera none birimo ibiryo byo mu nyanja byinshi mengandung banyak seafoodnya, byinshi pe. tapi nggak sampai ketahuan. Ikindi kandi nagere n'umuntu n'umwe ubimenya. Menye neza ko nta muntu n'umwe uri buze kubimenya. Uvuga ngo mu byo bari buteke bateka ibyo mu nyanja ariko nanone bateka ibindi bitari byo mu nyanja ariko nanone birimo ibyo mu nyanja. Niba urugero ushaka guteka imboga urumva ugashyiramo indagara. Ntihagire umuntu uza kumenya ko izo ndagara zirimo. Bro, Sasa ntibyatinze. Feli, makasih ya udah nyiapin ini semua. Mwakoze rwose kwa mwateguye ibi ngibi. Dan itu lupa seperti ulang tahun. Natekereje ko muri buze kongera mukibagirwa isabukuru yanjye y'amavuko nk'uko byagenze umwaka utaha ushize. Apa lagi? Oya ntabwo twakongera kwibagirwa. Ni gute twakongera kwibagirwa?
Oke. papa rero zimya buje. Azimya buje. Muzehe. Makan. Makan. Hanyuma rero reka dusangire. Yeah. Baza gusangira. Umukobwa we ntago arya ibiryo byo mu nyanja, kubera ko nyine agira rerije ku biryo byo mu nyanja, arafuruta. Nugufuruta nugufurutwa. Ibi bintu nk'ibyo ngibyo byenda kumera gutyo nyine. Undi uhita ubivuga uko ushaka tugakomeza. Urebe. Uyu nguyu aza kwirira ibitarimo ibintu by'amafi, ibintu byo mu nyanja, aba ari byo aza kurya. Rebe. Iwanya hose murisha ifoka n'ikiyiko, cyangwa murisha ifoke n'icyuma, cyangwa n'intoki, kugira ngo nyine buri wese akure make vuba vuba. Okay, uko mubigenza kose nta kibazo. Imana bawumugisha kuba basi muri kunyumva munkurikiye. Senyum Jordan. Ikomereze. Jordan ko kiri guseka. Bulan lalu kan Jordan yakiriye telefone, yakiriye message kuri telefone ye. kompetisi Rwose ko Jabodetabek dan Ali Music Label yamwakiriye rwose yatsinze mu marushanwa. demo lagunya. Rero barashaka kumva demo ye. Raga, Laga. kamu udah dapat tempat Ese wowe bimeze bite? kamu? Wabonye ahantu hashya ho gushyira workshop yawe? Lagi nyari sih, Pak. Oya ndacyashakisha papa. Gede. Kubera ko ntago ari ahantu hanini ndimo ndashaka, rwose ndimo ndashaka ahantu hanini gusa. Kubera ko ntago ndi gushaka ahantu hasanzwe. Ini bukan cuman Ikindi ntago ari wa hantu ho gushyira workshop gusa. pengennya semoga anak Ina hantu nshaka kugira ngo rwose abantu b'urubyiruko bajye bahurira, berarti jitu. basohokere mu yandi magambo. Umukobwa atangira kwishima. Uyu nguyu twumvise ahamagara shefu, aramubwira ati mu byo muteka muze gushyiramo utuntu two mu nyanja gake gake boro. Nabonye abantu bose bateka ngo iyo utetse ntiwongereho boro ntago ngo uba watetse. Uyu nguyu azi ibyo yakoze, niwe wategetse ngo bashyiremo ibyo mu nyanja. ini. Bashyiremo nyine ibintu by'indagara by'amafi, ibintu nk'ibyo. Gue pikir bawang jagung biasa. Uyu nguyu yatekereje ko ibyo agiye kurya ari ibintu bisanzwe. Apa mau dipanggilkan dokter? None se ushaka duhamagare muganga? Oya nta mpamvu nyakubahwa. Gatal hilang kok. Rwose ibi ngibi mu cyumweru kimwe biba byashize. Bener ya? Nyihanganire. Acaho. Ibi byose ni Raga wabikoze. Urebe. Ibaze kugera abantu batakwifuza ku buryo bamenya ko iyo uri ikintu urafuruta, ariko bagashakisha uburyo icyo kintu bakikugaburira. Kubera ko nyine gusa batagukunda tu. Kok malah berdiri sendiri di sini? Meze neza kubera icyo wahagaze hano wenyine. Nturajya kuryama. Maaf ya Pak Johan. Mbabarire Mr. Johani. Jadi berantakan karena saya. Isabukuru y'amavuko rwose yajemo ibintu by'ibibazo birangirika kubera njyewe. Jangan ngomong. Oya wivuga gutyo. Saya sekarang ke kamar dulu ya. Ngiye kujya mu cyumba cyanjye. Sembuh juga. Rero rwose nibidashira buno burwayi bwawe allergy, sibyo? Saya. Uze kumbwira. Yandi magambo ikibazo ufite nikitagabanuka cyangwa ngo gishire umbwire. Rebe. Ferry. Chef udah nyiapin makanan baru. There's no seafood in it. Mutetsi yamaze guteka ibindi biryo bitarimo ibintu byo mu nyanja. Nggak usah deh Jordan. Oya nta mpamvu. Ntago nshonje. Lu masih gatal-gatal. Udah mendingan kok. Ya meze neza, meze neza. Rebe. Terus dapat kabar baik kok. Udah semangat gitu. None se nyuma yo kwakira amakuru meza ko Record Label cyangwa se Music Label yakwakiriye watsinze amarushanwa ko iki mbona utishimye? Ni umunyamuziki. Gua ngerasa selama ini papa nggak pernah ngedukung gua. Iki gihe cyose rwose njye numva ko data atajya nshyigikira. Gua baru aja dapet tawaran dari label, which is a big deal for me.
Tapi kayaknya cuma gue yang ngerasain rero nk'iyi ngiyi ikomeye nibwo yakira, itu di keluarga ini. ariko bisa naho ari njye muntu wenyine ubyishimiye muri uyu muryango. Gue senang juga kok. Ariko nanjye ndishimye. Menurut gue, Nyine ukuntu ngiye mbyumva, Pak Johan iyo bigeze kuri Mr. Johani, ngobrol berdua aja sama Pak nyine Johan ukeneye kuvugana nawe mwembi muri uri umwe kuri umwe, nyine muri babiri. time gitu. Bena nk'urugero mukaba muri kumwe, Gak ngerti aja sama dunia musik. Emang lo we na rencana Mr. Johani ashobora kuba atumva ibintu by'umuziki atabikunda. kapan ketemu? Gue udah balas Nose tadi. uri gupanga inama ryari? Mva namaze kubasubiza. Dengar demo gue besok. Dia ngajak ketemuan di kantornya. Rero mu gitondo nibwo nzajya kubumvisha indirimbo yanjye. Label itu salah satu yang paling terkenal di sini. Wow, Ikindi kandi record label rwose ni yaramamaye. Tuh. Iki niki AM. temenin lo. Boleh kan? Please. Umukobwa musaba ko bazajyane kuri wani iki niki AM. Yego ndabavuga ze baranyishyuye. Ubwo impamvu mbagira ngo mvuge gutyo, mbagira ngo nyine mumenye ibyo ndi wani iki niki AM. Mana we yibonye muri miruwari ukuntu yabaye arikanga, uduheri mu maso twabaye twinshi. Sasa hakuno kuri iki niki AM, agakobwa kaje kambaye agapfukamunwa kari kwishima. Kalau garuk-garuk terus, gak mau ke dokter aja. Itu muka lo belum sembuh. Apa-apalah. Nta kibazo, Demo lo kan enggak. umuganga ibyo by'ibitaraza kubimpa nyuma, ariko wowe ibi ngibi byawe ntabwo twabisubika, ntabwo twabitegereza. Jordan ya? Jordani Baim. ninjye Bayimu manager, Manager yang telepon. njye manager waguhamagaye. Jordan, salam kenal pak. Nitwa Jordani, byiza guhura nawe nyakubahwa. Pakai papaan. Winyita nyakubahwa, nyita Bayimu. Yuk langsung ke dalam. Gue udah gak sabar Reka pengen. twinjire, nshaka kumva rwose, sinategeza kumva mwumvisha indirimbo ye. Arebye umukobwa bari kumwe hano yipfutse yihishahishe. Temen lu ini artis. Munsi inshuti yawe ni icyamamare ko tubona Kan, Pak. yihishahisha. Cuma nama Reka nuko nazanye na Jordan biri aho ngaho. Baketse ko ari umusitari. Rero abasitari bafite go systeme yo kwitsimbatsimba bagambara udupfukamunwa. tapi kan gue juga pengen dengar lagu lo. Kuva nanjye ndashaka kumva indirimbo yawe. One day, Umunsi umwe uzayumva. sekarang. Agapana nonaha. Kono ntago niteguye. Ayo. Rebe ajya kumvisha hakuno manageri, ajya kumwumvisha indirimbo. Rebe umukobwa akomeza yizengagiza yirebarebera, undi ajya kumvisha indirimbo manager. Manager bamwumvishije indirimbo Suka. arafashwa. Suka gua. Mana we ndayikunze cyane. Iya, Niwe wayikoze? Ndati cyane. You got talent man. Man ufite talent man. Ndafashijwe. Gue aja gue bisa jadi orang yang tepat buat lo. Karena penyanyi-penyanyi yang gue handle, semuanya Jewe buriya abaririmbyi managinga, gue besarin dari nol. buriya mbakura hasi nkabageza hejuru rwose, nkabagira abasitari kandi twahereye ku kantu gato. Ya nanti gue akan Urumva twahereye ku busa. kirimin lo portfolio tim Ndaza kukohereza team portfolio, siapa kita. hanyuma uze kumenya ubundi ngo turi bande. Keluarkan. Ikindi rwose umenye nayo ugomba kwishyura. Udah tahu kan ada biaya. Kwishyura ntabwo nzi ko hari ayo bisaba. Semua pasti pakai biaya. Buri kintu cyose kigira igiciro cy'amafaranga. Promosi, Promotion, man, recording, sosial media manager. social media manager. Ushaka abantu nk'aba Promesse Rwanda bakakumanagingira social media. Kalau mau bangun karir tuh nggak perlu biaya. Na ba Ken Kirisi nibyo bakora. Terbuka sama lo di awal. Rero ikiza nuko ngengera kubwiza ukuri, nkakubwira ukuntu ibintu bikorwa tugitangira, nyine tugitangira gukorana. Nggak maksa. Ikindi ntabwo ndi kuguhatiriza, ntabwo njya kukubeshya ngo buriya umuntu ukubwira ngo ibintu nk'ibi ngibi by'imiziki kubikora nta kintu bisaba, yaba akubeshye. Niko manager yamubwiye ati rero byaba byiza nkubwije ukuri tugitangira, ukagenda ubizi ko hari amafaranga bisaba, hari icyo bisaba kuri codinga, promotion, ibintu nk'ibyo. Pikir-pikir dulu aja nggak apa-apa. Bitekerezeho. Portfolio kita. Nise mu uraza ko uri gusoma portfolio ndi buguhereze, Ke lu ndanaguhereza contract, ariko nanone nggak ada tipu. draft yayo. Kalau lu udah oke, baru kita jalan. Nuramuka ubyemeye turaza gutangira. Gusa manager uri hano arashaka umumanaginga ariko amwaka n'umufungo. Umusore yarazi ngo umuntu agiye kubona ni manager uzajya umufasha cyane, ko papa ibintu by'imiziki ntaga bibarizwamo cyane.
Lain kali. yari azi ngo umumanager abonye nyine agiye kujya amufashe amumenemo umufungo, kumbe niwe ugiye kujya uwutanga ahubwo. Yibutsa rwose uko aryamye, yibuka umusore hano mu rugo ujya umufasha mu gihe yavunitse akamuterura. Muretse Jordan, rebe Gatal-gatal. Udah mendingan kok. umukobwa aryamye mu ntebe atangira no kwisinzirira. Bamugaburiye ibiryo byo mu nyanja atajya arya, none uburyo yabaye mu maso. Uwabikoze ni Raga. Barashaka kuryunzura umukobwa yimve nk'atari mu rugo, bamubuza amahoro, we yivane muri iyi nzu. Mva Ferry rebe Jangan zakura agakobwa kasinziriye, apa aku reba uburyo yakagize sha. sudah Ufite umwana mwiza nk'uyu nguyu witonda ukamugira gutya, nkufashe. Mel, Nzi ko uyu mwana abangana n'abana banjye. katanya Ferry kayak dibelai jadi noneho ku bakobwa banjye mba mfite ikintu cy'umubando ndakubita ndavuna ku bana banjye. Mfite akantu k'umubando kari hano mu nguni, mubonana n'umukobwa wanjye mpita mvuna amavi vuba. Umwigize shawe genda babara buriya mwaduhungu mwe sebenarnya atumbabarire. pemain gue yang suruh chef ya. Nabwiye shefu gutegura ibiryo, gutekera ibiryo babikore kuriya babikoze, Obat ini ariko nizere ko uyu muti nzanye cepat sembuh. wenda hari uri buze gutuma ukira vuba. Sebenarnya nyebelin banget. Wenda uteye umujinya uri akantu karaho kagatera kameze ukuntu, Tapi harusnya gue gak kayak gitu. ariko none ntabwo nakabaye nakoze ibi ngibi, ntabwo nakabaye nagukora ibintu nk'ibi. Yasabye imbabazi nawe urumva ko ibintu yakoze ntabwo ari byo. Hari igihe uhemukira umuntu akakwihorera, azagera igihe ukabona ibintu ukora ntabwo ari byo. Akahakuna ikintu amushyireho basi, ngwino kari mu bitotsi, noneho ko kari kwirotera Jordan. Mana Jordan ngwino, karimo kararota Jordan. Raga atangiye kubona ko ibyo akora ntabwo ari byo. Kagakobwa ra akana nyamara biragenda bite biraherera herero. Twarebaga episode ya 5. Amazina yanjye nitwa Yamani, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, ndabashimiye. Ndaje dukomeze.
Oh ya. Sambil besar.